Ka-journey, basin, mauni ang negosyo nga dugay na kanangita. Hum na ni nga video kay para nis imo. Kapila ka nagunahon na magsugod og negosyo pero pirmi ka maunhan sa imong doubt. Mahal, complicated, lisod sugdan, mao nang hangtod karon, wa gihapon ka kasugod. Daghan kay nato og gusto magnegosyo pero kulang og right opportunity. Gusto ta og stable income pero di ta sure unsa gyud ang sakto nga entry point. Mao ni ako ipakita nimo karon gikan diri sa among printing shop. A complete setup, ready to run, ready makahatag income nimo in day one. Tan-awa ka journey. Muto brand. Japan made printer. O Japan software, high quality, automatic ang output ana. Og klaro na ako ha. 800,000 among palitan ni, way panghambog. Napalit ni namo sa ES Print Media sa Mandawi. Pwede mo inquire sa ilang FB page para makatuo mo nga real price kina. Apil ani ang hit price. Pero walay labot kini computer. Ako po dipakita sa inyo ang showing machine pero lahi ni og presyo amo ni pabiligya tanan. Kining showing machines amo ang edging ug amo ang pang piping kini, piping or pang binding. Ka-journey, Jim Rohn said, opportunity doesn't vanish. It just move to someone else. Og karon, ka-journey, amon ibaligya for 550,000 pesos na lang. Plus free single sewing machine para start 3D ka. Kay operator na mo Bukagyo nagpamindanao, magpamimber daw arsap. So, before siya mo larga, ikaw na lang mo pulis sa machine. So, ka-journey, ask yourself, unsa pa may kulang para mo start ka sa imong printing business? Machine, naa. Discount, dako kayo. Previous, kumpleto. Decision, imuha na. Comment, interested ka, journey, or message me directly. Ayaw po naha ang lain sa opportunity nga para unta nimo. Push yourself. Kaya kung dili ikaw mo push sa imong kaugalingon, kinsa man di ay. Trabaho. Bawal ta madriya. Okay? Kalimot, pasalamat na sa Ginoo. Kay sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. Babu!